Mwaramutse neza bakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru agezweho muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Isabato nziza rero kubayemera bayubahiriza. Gendi Sentama ndi hamwe n'umutumirwa wacu Mushakamba. Mwaramutse neza muraho? Sentama waramutse? Mwaramutse neza Mushakamba. Yego Umeze turi tariki ya 3 z'ukwa gatanu, turamutse neza, turamahoro rwose. Yego Narimo ndebe Kinshasa. Yego. Ntungurwa no kubona minisitiri w'intebe Suminwa na minisitiri w'ingabo Mwandi ya Vita barakiriye bya bigwari byakubitiwe igoma bigahishwa na Moneza. Ntabwo byakubiswe gusa. Bimaze iminsi bifungiwe mu icupa. Ariko zegeye burakongrance. Bamwe bari gufungwa barakatika ubwo gupfa. Ngo batanze goma. Abandi bari kwakirwa nk'abami bakiwe na minisitiri. Abandi barayitanze baranahafungirwa. Yego. None bari kwakirwa na minisitiri w'intebe noneho. Atari no kuvuga ngo nundi muntu. Ubwo se iki ni igihugu. Ubundi se baratwabita imfungwa z'intambara. Iriya niyo Kongo. Bya Kongo rwose nta formule. Reka twigire Bunyasenge, intare zafashe ndetse zikahagarika ingogo nyinshi. Nahoze mbona amavideo bashize neza n'imbunda murundo bafashe 23 yafashe Bunyasenge ngo bakubiswe nabi. Umva bashize neza barangije babamaze bamashize muri Lake Edouard. Ariko hari ahantu rero harashira Granoro baba bashyira ku gitutu cyane. Granoro yararangiye. Granoro yo tuvuze Granoro turumva Rubero na Beni, ariko Rubero nahoze mbona barira ngo ya 23 irimo iregera cyane hariya mu mujyi wa Rubero, ngo bigaragara ko ishaka kwerekeza Ubutemba rega bagomba kuyikura none ko abagande bayivuyemo. Biragaragaza ko bashaka gufata Ubutembera aho nta kintu iricyo. Abagande bamaze kuyivamo. Rero isaha n'isaha aho ngo bayifata rwose. Yego. Kandi ni ngombwa ngo inafatwe ive mu nzira. Yego. Kubera ko urebye nyine urabona ko Butembo yego ni umujyi uri mu gihirahiro. Abawurimo barababaye. Yego. Abawurimo babuze amahoro kubera iki? Ni hafi y'intambara, baribwa nyine. Butembo imeze nka Uvira, baramburwa. Yenda aho bitandukaniye ku miterere. Yego. Bimwe bita geografia. Ariko ubundi ni nka Uvira neza. Iyi Runyasenge ndabona iri ku mazi neza. Ni ku mazi. Ku mazi y'ahantu haba malaria. Urahazi? Haba malaria cyane. Wafiteho amakuru? Afiteho amakuru ko haba malaria nyinshi. Izi ntare rero nizere ko zifite twa tuntu bisiga imibi ikaguruka. Hari imiti bisiga ikaramara bwose ikintu cyitwa umubu ukaba utakikuruma cyane. Abakongomani basoze bati igihugu kirimo kigenda tukireba. Cyagiye kera ntibabimenye, ubu nibwo batangiye gutambuka. Ubu nibwo bari kubona ibyabaye. Barimo barakanguka bakabibona.
bikabatungura yego ariko byabarangiranye kera byabarangiranye umunsi ubona za Bunagana zifatwa za Rucuruzi zigafatwa yego bikaza bigasatira za Kibirizi hariya za Kicanga yego buriya hariya nibwo byabarangiranye ngo abahungu bagize gutya rero yego batega mbusha umwanzi yego begera mu bihuru biri hafi y'inkombe ariko nabonye ari abahungu bambaye subizi se bari bameze neza ubundi bagukubitira baramugose bagose umwanzi bamwe baramwirukansa abandi bamutegera ahandi ubundi baramukubita ubundi ngo paratuni ya FARDC yari hariya nta warokotse ariko hari abantu ku isi bapfa nka FARDC none se ko ari ibigwari FARDC na Wazalendo ariko nanone iyo washowe mu ntambara idafite igisobanuro niko bigenda kunda kuvuga gupfa nk'amasaza ariko barabo birarenze abantu barapfa cyane ni ngombwa ariko nanone byajyanyiranye na Uvira naho yego byajyanyanye na Uvira aho inkuba yakubise inkuba igakubita abantu ku mazi ku nkombe z'amazi ariko naho hasa n'ahantu h'icyaro hatari mu mujyi cyane yego intare nyine zifite reka mvuge inkuba inkuba zifite ukuntu zihazenguruka yego zikabacunga zikabatega ubundi zigakubita yego abantu bakumva ibihinda cyangwa umurabyo ukubita baza kureba bakabona imirambo bakabura uwazishe bati aba bantu bazize iki babyumvisha noneho byakubitana nuko Wazalendo na FARDC bari gusubiranamo muri Uvira n'ubu biracyakomeje ariko ejo ikigoroba ngo bari bagizeho agahenge k'igihe gitoya ko ntikabura buriya FARDC yemeye FARDC yo yemeye yego bagira agahenge iyo yemeye kuva muri ibyo bice iyo ishatse kongera kubigarukamo urumva bafite ibice bavuga bati hano nta mu FARDC ugomba gukandagiramo ubanza agahenge k'amasaha cyangwa se Wazalendo nawe urumogi yamara kurukwikira rumaze kumugera mu bwonko akahita avuga ati twatake noneho tujye gukubita mayibobo zitwa Wazalendo na FARDC FARDC ntawe utamukubita aragoye ntawe udakubita n'umurundi basubiranyemo yamukunda gusa umurundi we yifitiye ubwoba bukabije ndabona iyi butembe izavamo ntawe ubizi tuzumva ngo tombe gusa nta ni ukumva bivuzwe gusa ko uburyo barimo bayataka ni uburyo bufite umwihariko ntabwo twigeze tubibona arega kubera n'aka kajagari yego mu kanya intare zishobora kwigira Wazalendo nazo zikajya guhondahonda ejo zikigira FARDC zigahonda Wazalendo zigakugenda zikubita iyo ugize amahirwe amazi bawe bagasubiranamo ugomba kubafasha kuryoshya umukino ni ugutaha ubwo bukwe yego ni ugutaha ubukwe ariko ikigaragara yego FARDC ziraza gucika muri aka karere k'uburasirazuba ubundi abazi ubwenge ntibahunge nka purusi n'uhunga mbere hakiri kare ntashaka kongera kugenda kuri moto purusi noneho we nta n'umuhanga mu guhunga andi makuru ahari yego ahantu hitwa muri Nyiragongo aho ni mu Kirunga yego FDLR inzara yarabakubise isigaye bakubita bakajya kwambura abaturage
ibakubise rero nk'uko bivuze bashaka uburyo binjira muri za Tongo. ubwo abatazi Tongo ni igice cya Rucuru cy'inyuma y'ikirunga cya Nyamuragira. Yego. bagiye gushaka ibyo kurya aho batahinze no gusahura. Bahageze basanga intare ziri hafi. Baragiye gusarura aho batahinze. Intare zibinjiramo zirabarasa. Uri umuntu ushonje n'udashonje ntibarasa kimwe. Buriya rero muri bariya bajya gusahura burya ngo n'abazungu barimo. Birumvikana. Byarangiye 23 bahaguye. Baza umuzungu wavuye muri Romania akaza muri Kongo kujya asahura. Ni ukubona ibyo baje gushaka ngo ni amadolari ya Gisekedi. Ariko ngo nta cyatanga amabene imitsima bayitsimbarayeho. Ntabwo yabaha nese waha umuntu watsinzwe. Arega bariya bose nibo batumaga avuga ngo Goma ntizafatwa. Bya jambo ngo Goma nitumbera jamais. Ntabwo ari cyo bavuga. Hari n'uwavuze ariko we n'uwo muri Makunguru. Ariko si uso muri Makunguru gusa, hari n'umu FARDC wabivuze ngo AFC M23 ngo nihirahira kugera Igoma, ngo Igoma niho hazabirimbira iryabo. Na Kisekedi yaravuze ati ngo bazabibona nibagera hariya bazabona kana ati bazabyicuza. Muri yizeye imbaraga. 23 rero bapfuye baguye Tongo. Yego. 9 bafatwa matekwa miri. Yego. 12 bafatwa nk'inkomere. Barakomeye. Bamburwa mashini gun 3. Yego. Rocket 47 37 n'amasasu yayo. Izo mbunda ni nyinshi cyane mushaka. Ariko nanone hari inkuru ibabaje. Uzi ko mu nyeshyamba zabayeho nta zagiye zitangirana imbunda zingana zityo. Ntazo byo. Kisekedi yabahaye byinshi. Inkuru ibabaje hari. Yego. Ko 23 yabakoreye cyangwa se yabishe bamaze kwica abaturage 3 abasivile 3. Bakomerekeje abandi 6. Yego. Gatoyi naho ejo rwarambikanye. Gatoyi rero ku batazi Gatoyi ni muri Masisi. Nyamaboko. Nyamaboko. Hajya niho uvugana ni bya bice byegamiye Warikare. Ni ibice by'ishyamba bigenda bikazakora kuri Warikare, ariko winjirira hariya za Rubaya. Bakomezamo hirya muri za Kibabi, bakomeza ukaza kwambuka werekeza i Gatoyi. Intare za Sarambwe zahishe Liyetona wa FDLR. N'abasirikare yarayoboye 16. Ari hariyo cyane abo kwa Kigingi, General Kigingi. Nabo kwa Mutayomba mukuntu. Nabonye nuzavuga ati Mutayomba wo mu FDLR. Yego. Niwe Karozuri yavuga witwa Safari, umwe mu bayobozi bo muri Masisi, ejo aganira n'abaturage b'ikaniro. Abatazi iyo video ubwo barayidusaba mu gikari. Ndamubona rwose yambaye ingofero ahagaze ahantu hejuru fondasiyo y'inzu. Ababwira ati barababeshya ngo bazaza, ngo Imana izabafasha bafate batabare. Ati Imana itabara abantu birirwa mu myeko ya nyirakuru bari kubambura. Yego. Ubwo rero aho ngaho haguye abo 16 na Liyetona wari ubayoboye. Yego. Nanone ubwo reka nyavugire rimwe uko nayakiriye ikamyo za Samidiarasi, za kamyo zatwaye ibikoresho bya Samidiarasi. Yego. Zaraye Igoma, uyu munsi zishobora gutwara ibifaru n'ibindi bikoresho zitatwaye. Byari biteganyijwe ko zigenda ejo hashize, buriya hashobora kuba habayemo akabazo.
mu kanya turi buze no kubigarukaho ngo bazamara hafi amezi 2 bataha, bashobora kuzageza ngo mu kwa gatandatu. ubwo rero reka mpite ndeba na Uvira andi makuru nahawe. Yego. Ibyuko bongeye gusubiranamo, bongeye bararwana. Yego. FARDC zirafasha abarundi, barafasha FARDC, wazarendo zo zikirwariza. Wazarendo zirimo kwirwariza, ariko wazarendo ntizishobora kuzabwiramo 23 ziti muze mudufashe twemere twiripotinge kuri mwe ariko dukubita umwanzi. Icyo kintu kirashoboka uko bahanganye. Zishobora kuzabona zikomerewe zikavuga ziti reka twitabaza umugabo uturusha imbaraga. Tuko bari kwitabaza umurundi, natwe reka twitabaza intare. Reka twitabaza intare ubundi ibimure mu ishyamba. Ngira ngo amakuru ajyanye n'urugamba amwe nayo ngayo. Yego. Ariko tugiye kuri Sadeke mu kanya twari tubikomojeho tuvuga ko bizatwara amezi 2. Yego. Ni ibyatangajwe n'abo muri Afurika y'Epfo. Yego. Hari umugabo umuvugizi w'ingabo za Afurika y'Epfo witwa Admiral Prince Shabalala. Yego. Yatangaje ko iki gikorwa gishobora kumara amezi 2. Yego. Nk'ibisanzwe imodoka ndetse n'ibindi biva Goma bigaca mu Rwanda bikajya Cyato muri Tanzania. Yego. Yavuze ko bahisemo kubanza gucyura ibikoresho. Yego. Yaganiraga n'ikinyamakuru Stabs News cyo muri Afurika y'Epfo. Yego. Ejo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 5. Yego. Shabalala yasobanuye ko Sadek yafashe icyemezo cyo gucyura ibikoresho mbere ya byose, mbere yuko zicyura zino ngabo. Ati ubu tuvugana ibikoresho byarambutse, ubu biri bwa Tanzania. Ariko ibikoresho Goma n'ibyarangiyeho mu Shakama. Ntabwo birashira bya bifaru ntiturabibona. Yego. Baba bafite byinshi ariko. Yego. Akomeje avuga yakomeje agira ati kandi twiteze ko itsinda rya mbere rizagera mu rugo mu byumweru 2 biri imbere. Ni ukuvuga wenda Tanzania yo hari aba bageze mu rugo, ariko nka Malawi na Afurika y'Epfo baba bagikomeza urugendo. Niba barako baba bataranakora n'icya kabiri cy'urugendo bavuga gukora cyane rwose. Yego. Ngo nyuma yaho izindi zizaza. Iki gikorwa gishobora kumara ukwezi cyangwa amezi 2. Yego. Urumva ko baracyafite igihe. Baracyafite urugendo. Kandi ni ngombwa bari abasirikare ni benshi. Ni benshi. Amakuru yarahari yavugaga ko ari 5,800. We rero uko yavuze. Yego. Yavuze ngo hari ingabo zirenga 100. Yagize ati mwabonye bazana ibikoresho, abandi bazaza bonyine mu matsinda arimo ababarirwa mu 100 cyangwa se 200 hashingiwe ku buryo buhari. Yego. No gutwara bari mu 100 na 200. Rumvikana ko burane cya kibazo cy'ibikoresho bashobora kuba bari gukoresha imodoka imwe. Yego. Mu rwego rwo kuvuga ati ntitwabona ubushobozi bwo gukodesha imodoka zibatwarira rimwe. Yego. Nibagende mu matsinda byose ni kimwe n'urugendo rw'igisebo. Reka bagende. Ushakamba imvura ibaye nyinshi cyane tukaba turetse. N'ibindi twaganaga ku musozo. Yego. Reka tube dusoreje ahangaha dukomeze dukurikirana amakuru. Yego. Ubwo andi ari buze nayo turi buze kuyabagezaho, yaraya mu gitondo ari update. Nakoze cyane. Turabashimiye rero kuba mwadukurikiye abakunzi bacu, mwakoze cyane, ni by'agaciro. Turabibutsa ku batarakanda subscribe bayikanda, ikandwa rimwe gusa ubuzira ubwa kabiri. Ikindi mwakanda like kugira ngo bigaragare ko amakuru yacu mwayakunze, mukanayasangiza inshuti zanyu, mukanda ahanditse share mukaboherereza. Kirenze ibindi mugakanda ahanditse comments, mukatwandikira mukatumenyesha ibitekerezo
ibyifuzo n'inyunganizi zanyu kuko birushaho kutwubaka tugakora neza ibyo dukora. Murakoze rero, umunsi mwiza, muhahe muronke. Mwari kumwe na Sentama.